Voini November ni som pakhat kumsang ni somni pathum inrin ni ani a in zawai in chibaile vekule khothang sarkar ten ceasefire puanan do lo hian ngong thui tak aneyang Sky News correspondent Mark Stone in a soidanin US Israel le an sangoi zone puiten ceasefire puan an do lo chuan khovel ram dang mitmua an za umna an lo don ni in atarlang US le Israel tenin ka hai puanan do lo na hian an ma ni lamatang chuan chan thata ka omnge yanga a chan chu arab ram dang te hian ton lai Israel-Hamas boruak hi an clear ve renga in ka hai puan ani chuan Israel be thut do toran ni ti hi USA abekin Israel chuan a chianga ni tin mai North Gaza tangin South Gaza an sahim na zongin Gaza mi puite chu an pem lut ruya amai ro chu South Gaza Israel sipaiten Gaza mi puite phei tora anti chu anin do Thlawhna manga be ber ani loi si tuna Palestinian din mun hi nakba pani na ti hialin Palestina mi puite chuan an soya hi achan chu kumsang kha zakwa somli pariata Israel Arab Indo khan mi puitam jok chu an che nein chwa sana mundanga kalturati anni wangani heti la hian Gaza hospital a omthen khat sun chwa theilo ommek te sun chwe monor chwa dan chungchanga IDF te chuan thu chwa an nei lawa air strike an nei ni chuan thitu chiang sa an ni ti na ni IDF ten Hamas hel noi chimi tumangin soima se ni tina civil mi thi ngai twa chuan thil omang lo takero ani thung thule omma chu Gaza atanga Egypt lu phallo Al Jazeera News Channel ina apuan danin Egypt le Palestina thunei tu ti chuan voina tan Gaza atanga Egypt lu Atei lo thuan tar langa Rafah crossing honani lo wang hian foreign passport nei tu tele dam lo emo hliam te chuan Egypt an nu theidon talo ni in alanga ram pani thunei tu te chuan hetianga border crossing ti top leilok ani chan hi Israel ten Thlawhna manga be puyan thlak reng wangin Hamas helpol chen khat Egypta an lu ruk hlo wangani ti inan soe Rafah crossing hi November ni khat atang khan hon ani a mase Thlawhna manga Gaza be ani thin wangin tumni ngot tun karkalta khan khar alo ni le to a tarlan to angin Rafah hi Israel nena ramri introm ni lo Gaza tanga chwa theina exit point om chun le tranpuina lo theina om chun ani bok Hamas te sifa damdoina antum lo Dr. Ghassan Abu Sky News ina atarlan danin British Palestinian doctor Gaza damdoina thokmek chuan Israel ten Hamas damdoin in kulnan an mang anti chu thudik lawani ati Professor Ghassan Abu sita chuan a soizel na a sifa damdoina hian dam lo hlau thong le thlabar bak anom lo thu soin engma medical supply om to lo thu soibok Professor Ghassan hi Charity Medical Aid for Palestine poltana thokmek ni in nimin lama sifa damdoina thilkheng chu a hun ton to a hun lungai thlak berani ti a soin sifa hospital chu damdoin ni to lovin in building pakhat ve mai chau ani to thu soi Israel ten Thlawhna manga damdoin an be thin wangin damdoin somni don sifa hospital tilin khar ani to a Naupiang damdoin phei chu karma sa tangkhan khar vek ani to a Dr. Ghassan chuan Gaza damdoin chungchanga soizel na a damlo then khat son thiar chwa theilo anlom thu soin doctor ti chuan ti theiber chu bandage an liam tuam sakani ati Charity Medical Aid for Palestine poltana thokve tho Dr. Abu Sita point Gaza not pumpuya damdoin kharvek ani to thu soin Indonesian hospital le Al Ali hospital tero honlo aya lain hong omchun anni thuan soe Israel lamin damdoin te chu Hamas ten bi ruknan le ralrel nan an mang thin ti chungchanga Dr. Abu Sita chuan sifa damdoina hian liam tile an chung te baka Naupiang then khat tuin torbe sia rontlulut anom bak chu tuma anom lo thua soe Palestina ten war crime court chu Israel te che dan chui chiang turin ngen Sky News Channel ina atarlan danin Palestina ram human rights group pathum te chuan International Court of Justice a complaint an the lu thu antarlang heng human rights group te hian war crime court chu Israel ten Thlawhna manga civilian an be chin baka damdoin te po be telin Gaza anop chu international local ani thuan soi chu Israel lam chuan pomlovin Hamas mi fir fiak tele an tombuk te ti lo an be ngai lo thon soi ve thunga
Hamas tin anop me Gaza hi International Court of Justice a member ni lo ma se Palestina ram hi atil wangin he complaint thelu hi war crime court a chai thei ani heti lai hian Israel lampuin evidence sang October ni sarile anulama Hamas tin civilian te chunga anpoi khoina te andap ve mek thu Israel Foreign Ministry thupuang tu chuan asoye Human Rights Group Pathum Al-Haq Al-Mizan le Palestine Human Rights Campaign ti chuan International Court of Justice ti chu heng thil pathum civilian te tamna Thlawhna tanga be chungchang Gaza ram Israel ten anople Gaza mi puite anche na tanga nor chwa te chu ngai twa turin an ngen thu an tar lang Human Rights Group te chuan heng pathum ringot po hi war crime ani thu an soi chu International Criminal Court chuan endik atum thu an soi British mi pakhatin atopa chuan Gaza chu asan theita Times of Israel in Atarlandanin British mi pakhat chuan tumthumngot Gaza chu asana tumthule voina him takin Egypt ram chunga thento thuatar lang Dr Ibrahim Asalia chuan anupuile afanu pali te chu Gaza a anthingei don ta nia anin rin thu soin Gaza chu asan antum nun betrumin ankar chuan na tanga chuakin motor ke siam na dora Israel ten Thlawhna manga an kalkong an bomwanga an bi ruk thua soya hun kher khan tak an to dan soin film vela kan enang mai hian heta hian takin kan mu a Egypt ram an lu dona an mit ngeya kong kam vela mithi ruang let pheng phung lom tu omlo mu te chuan an ril ro ti nuam lo hle ni in Dr Ibrahim chuan a soye Egypt rama an lu dana soizel na a Egypt Rafah crossing an lu don trep tia Palestinian sipai ti chuan gate an khar thu soin Get kharani chan Palestina thunei tu te soidanin Israel ten hliam tor le dam lo te chu engtik lai puwa lu an phal lo chungchang an do lo zia lantir nan get kharani thon soye get honani nuwa po Dr Ibrahim ming chu foreign national lisa atel lo na chungin Egyptian official te chuan Dr Ibrahim anupui chu pian phunga rwal ban lo ani wangin ama chawa che chuak theilo ni ti an riat nuwa Egypt chulu an phal sakta ni in Dr Ibrahim chuan asoye IDF te chuan Lebanon atanga aircraft pani ron chuak Israel marlama atla anti Times of Israel in Tarlandanin an radar chuan aircraft pathum Lebanon atanga ron thloklut amu thu atarlanga IDF tupuang tuina soidanin IDF aerial defense area chuan Thlawhna pakhat chu ka thlak thule adang pani te chu Israel marlama an tlak thu soin tuten nge heng aircraft pathum te hi khal emo tire moti thu chiang alom lo ba ka liam tore mo thiemo anom thu engma report alom theilo thu IDF thu puang tu chuan asoye Southern Lebanon hi Hezbollah helpol ti chetlat na mun ni in anni hian Hamas tele Islamic Jihad Gaza helte ne na thokho anni a tun thleng hian inrol nan nei chem ti shiat alani lo 8 group Palestina thokmek ten damno inle a che vela nasata ka in ka na thlengmek anti Sky News channel ina Atarlandanin Gaza City khopuya damdo in lian Al Sifa Hospital Al Burak School le Al Quds Hospital che vela aning kap nasa a bom apuak ri ula a phezwai zoya silai arireng bok damlo tan mutuya har om mange Israel te chuan Hamas firfiak pol chu damdo in le school te hi ral rel na mun puya le tomruk nanan mangti in an pu cham chia Hamas te ro chuan Israel pu na hi aphareng thung Dr Mohammed Abu Salamia Al Sifa Hospital Director chuan kan che vela bompuak ri le inkap ri ka reng maya din mun lom taka kan ding me kani damlo then kha chu kan son chuaka damdo in na thok tu te ro law le khur chungin kan la sham shama damlo zwal te kan le en colony ati Al Adwa damdo in le abullok metar zani vele kala Indonesian Hospital che vela point ka na oma Al Sifa damdo in director chuan Israel in Al Sifa damdo in a bombangin mi som pathum anthia Al Burak skula mithi ruang somnga chu he damdo in a hian ronda ani atibok Palestinian Red Crescent Society chuan Israel silai kap thiam sniper ten Al Quds damdo in an beina mi pakhat athi ti ansoya adikle diklo finfia thei alani lo Israel sipai thu chuakina Atarlandan chuan sifa damdo in deng fu bom kha Palestinian firfiak pol rocket ka kal swalani anti a Israel sarkar thupuang tu Elion Levy chuan sifa damdo in hnuai hi Hamas tomruk na mun ani a
ral om na mun ka hin do lai chuan a thiang ani ati a chief military spokesperson Daniel Hagari chuan Israel sipaiten Gaza City khopui anlu chwa tak wangin ni chunga khopui chwa sana Gaza chimlam panto mi pui chu noi khat an tling to ati Gaza adam doin lian bera om mek sang chuangin dam doin chwa san Times of Israel in Atarlan danin mi sang chuang Nodan Gaza Hospital lian bera om mek te chuan Associated Press anchil danin an sahimnan Sifa Hospital an chwa san thu anchil hemi chungchang fin fia tur hian Sifa Hospital a thok te chu phone manga biak po thei an ni hri theilo ba ka internet service a khailak wangin thuchiang ala hria theilo thu don ani a Sifa dam doina hian mi singria chuangten Nodan Gaza Indona mun chu chwa asanin an sahimnan dam doin hi an pan thu an soya Sifa Hospital Director Mohammed Abu Salame chuan Israel ti chuan Gaza khopuya dam doin te abitum mek thu a soi chungchanga IDF lamatringin hemi chungchanga an cha nei hriat alan ni lo na chungin Israel ti chuan civilian mi an khoi ngai lo thuan soi thung Gaza Naupiang tharte chu thivek turangai anni avarap thlak Gaza adam do in pakhat chu fuel atlak chamwangin no sen piang himte chu an thebel le don thu Sky News channel chuan atarlang tukin jinglam khan Al Sifa Hospitala no sen zai chwa mek lain damdoin lamin fuel an tlak cham thut wangin no sen zai mek chu borala Thlawhna kalta khan Nasir Hospitala neonatal super specialist thokmek Dr. Asad Al Nawaja chuan damdoina na zongzong te chu electric mangvek anni a kol zongzong te po electric mang anni a electric supply omlo rwalin heng no sen te hi thinghal mai turan ni he ventilator no sen in aman mek hi atan chuan thokna dot ani a current omlo rwalin he no sen hi athinghalang ti in alo soi to a ton din muna anna chu alet nia pun thu soin Gaza marlama mi te chu south lama anronin swan pheiwang ni ina soye nu naule no sen tha ti top turin French president in Israel angen non Times of Israel in Atarlan danin Israel ramin Gaza ami poi soilote ani tela aman le tha anni thin chu khovel ram sang Israel ram thlop tu thin te atangin civilian te chunga kuthak to lo turati na adong na sa chhotran le a US Secretary of State Blinken an India rama meeting tura aron kalchuma press meet ma thu soi chuma nataka Israel dem thu soin Palestina thitam to zia chuan abarakhai thole kar khachung ringot puwa nunna chan antam tho chuan aril roti ha tho chak chuaka Blinken chuan Israel ten firfia ka che te ti thopna na campaign na kalmek chu US in athop tho soi rualin civilian te chu hum sham zel turin Israel angen tho soi bok hemi chungchanga thohian France ram president Emmanuel Macron point Israel chuan Gaza abum thin chu ti top thwai turle nu naw pui soi lo le no sen te veng him turin acha non bok ni in kanthulak na chuan atarlang nimin lama BBC in France president an komna a president chuan Hamas te che dan chu thalawati thule Israel a thop la tho soi rualin Gaza bom chu ti top wat turin Israel angen thu BBC chuan atarlang khati zongkha tun chumata na kanhan ti chwale theite choni e